Dito'y sirok ti salamagay, itataba daw. Wine. At daman-damagagkan ka, kwaraw. Anya day ta? Anya tar aramidin ng kilmaw. Adua, agbalsay, sumakdaw, agwalis ije paraangan, agwalis ije unag. Binigat akas ta ti araramidin na. Saan aday tati kayat ko asawain? Anya nga raw? Anya ti proyekto na dito'y barangay. Ha? Anya nga awan ti may bagam, kaputawan. Naguray ka, tagpampanunutak nga raw. Na, masapul pa'y ayang agpanunot ka. Anya nga minan ti proyekto ni Uncle Kaun? Ayawanin! Awan ti mapanunot mo, tawan at talaga ti proyekto ng kilmaw. Anda, aguray ka lang nga. Awan, kwarog! Ay, awan mo't ngagpaiso ti mapanunot ka. Soft drinks mo man, mare. Mabitlaang. Adto yan. Kabadaw. Ay, Nakitak mga istorya kayo kan ni Kwarog di tasirok ti salamagay. wan maray. Ay, nagbayag kami nga gin inistorya. Kahit nauma kayon. Nagawidan ani kwaraw. Takas taunay ti bain na kanya. Apay, Dinamag ko ngamin kan kuana, no anya ti proyekto ng angkel na akapitan. kahit Awan mo't ti naibagana. Ha, nagbayag ang nagpampanunot. Awan mo't ti maibagana. apay ngamin nga iso ti nagdamagam. Ha? Ayun na niya. Anya kumamot ti maisungbat na kan kangay. Apay ajak na panunot dayta. Nagado amabalin ko apagdamagan. Ni pailaeng kwaraw. Kawamay. Dagiti opisyal kumaa akaskin ka ti pagdamagak. Ha? Ay, maray. Mangibaga ka man iti proyekto ni Pari Inteng. Na, agpanunot ka mat akaskin ni kwaraw. Mabitla nga tagpanunutak. Ay, awan daytan. Jak mamatay nga da proyekto na ni Pari Inteng. Kung parik pa'y mat nga raw, ay, awan bilib ko ken kwara. Umayak agbayad iti utang ko, Maray. Nay, adaya utang mo maray. Ay, di mo malagip. Kat no imutangak iti dua a sardinas idi na minsan nga aldaw. Nay, Ay, no saan mo na malagip, Maray? Ay, kat saan kong harudan abayadan Thank you, Maray. Tanalipatam. ay nalagip kon. Wag, Yeah. dua sardinas di inutang mo dito tersenak. Kanda pa inutang mo nga asin. Ay, awan, Maray. Awan, ti utang ko. Ay malagip kon. Isong agbayad kan. Na, apay ama naglilipat ka matan, Maray. Ay, huwag nga ron. Jakman amok. Ay, gagangay mo't kit di iti bumakot Nala, agbayad ako. Ay, imbaglakit din tanalagip ko dagiti inutang mo maray. Nagadwa talagan ti maliplipatak. Tila papanam si katuyang. Anya tila papapanak, napanak ijay bangkag, napanak nagsibog kadagiti mulak ijay. Na, damulam aya. Adu di mo amo, ta saan ka apo mas pasyar ijay bangkag. Kan addapay ti di mo amo. Anya dayta? Nasimintaon jay dalan nga agturong ijay bangkag ta. Aya, kano pa'y? Kita umanday ta. Talaga di mo amo ti mapaspasamak dito'y ayan tayaw. Anya saan? Kat no di mo pa'y amo an nasiminton jay agpabangkag adalan. Asinaw, tinagpasimintaw. Sino kumapay ngay? Ni Kapitan Ni Pari Inteng? Katuwain. Ni kumpare? Na
At dapay aya sa bali a kapitan nga agnagan iti inteng akong paraym. Ha? Ay, Adon ti impapaaramid na dito'y barangay tayaw. Chip, ayan ni Kapitan. Di mo kaya makita. Itay ko pa nga ro da birbirukan. Dahil tama na, nakatangad. Ah, aywan. Tangtangadan na dahi ta ipapaaramid na a barangay covered court. Anday bagam. Adda nga ro ibagakan ko na. Hanggang arudan. Asit gamaon. Natidamdamagan. Anyapay ka no ti sumarunong nga ipaaramid mo a proyekto, Kapitan. Ado Apay, asino ti mang damdaman. Ni Tata Badong, Kapitan. Apay, di na makita dagiti proyekto. Dahil ta kalsada, nasimintaw. Dahil ta barangay covered court, dandanin malpas. Apay, di na makita dagita. Jakman ammo. Tapay damdamagan na kanyak. Ay, ibagam. Ta siyak amis mo ti pagdamagan na. Asaan kat ada kayo atanod? Uun, Kapitan. Oy, si Kabadong, saan man atila maibagbagam di taruar? Kababain. nay. Awan mo ti bagbagak amadia. Anya nga awan, ibagbagam samot nga awan ar-aramidon ni Kapitan dito'y barangay tayaw. Nay. Talaga mo't nga awan Ay na, rumwar ka nga atap no makitam. Hoy, tuyang. Di mo ipapili. Tawan ti makitak a proyekto na. Di ka lang mabain nga agsasao iti kasta. Na Ibagbagada pa yan a per-jam ni Kapitan iti kastang aramidam. Paray. Nasaya at na nagsabat ha. Una, hindi pa'y may. Kaya't ka masabat kay. At dadamagakin ka, pare. Namagam laag. Nay. Apay ang nakatangad ka. Kasla datang tangadam ngam awan mo ti makita. Amam no apay. Jak nga rod nga amaw, iso adam damagakin ka. Nakatangadak ta naktangan ti tengged ko. Anya? Kapo iti ka na ado ti proyekto nga impaaramid ka. Tangad-tangad akon tanag nga ngato mo't dagiti impaaramid ko a proyekto. Na, naglastog kan, pare. Kunamlan asino kang agsasao Apay, saan mo makita dagiti nagado a proyekto? Awan makita. Apay, saan ka magmag na iti dalan nga agturong iji bangkag ma? Kano yung pasiminto kung dayjay? Jak bak mapan, iji bangkag ka. Day ta pagtaktak diram. Proyektok day ta kalsada. Detay. Win, kabat bato ide. Ita, nasiminto. Detay lang. Tiwiting sin. Proyektok day ta. Imposible Apa adi ka mamatay? Si kakit dimit. Day ta lamang dildilaw. Ken agdwa-dwa ter aramidem. Awan man lati bilib mo kanyak akong parin. Pasensya ka na, Tata Badaw. Jak nasumbatan di sa ludsod mo idi kanyak. Saan mo anasumbatan? Tawan talaga ti proyekto ng Kilmaw. Adda. Jak lang nakasungbat iday. Tanalipatak dagiti proyekto na. Apay nalipatam? Gapo iti kinaaduda, iso analipatak. Jak mamatay iti day tangay bagbagam. Kaya't mo asagay sa kadakamatan dagiti proyekto ni Uncle Kao. At may bagam? Adu Ha? Ang mga numarabyan tano'y bagak amay. Anya? Badang! Ha? Nay, agay ayaban ni Tuyang. Umay ka na! Apay aya! Basta umay kan ditaw. Adda iparamid ko kan ka. Madamdama! At pagsarasaritaan may kinikwaraw! Itan! Ay, kwaraw. Kasano nga? Inton maminsan to na pagsaritaan ta dagiti proyekto ni Uncle Kao. Ay, Sige, inakaon. Labsan kan dito'y parangan yaw. kung na nga da pagsarasaritaan may kinikwaraw, ay ayaban na kiday. Umay kaagbantay dito'y balay tanda papana. Na, apay ang nakasukat ka ngagpaisaw, naka-lipstick ka pa'y. Na, agninang ka manan iti kasar? Anya nga agni na nga sasawam.
Inaugurasyon jay proyekto ni Kapitan a covered court. Kahit, Ay, kat mapanak ka. Adda ni Mayor Ijay. O may pay ni gobernador kan congressman. ha? Ay, nagadon a bisita. Una, iso nga rod ang mapanak ta ado ti bisita. Kan, ado ti makan. Dayta mo ti pagalistuam, makmakan. Mapanakon. Ay, siya ngay. Ay na amok matla ang adi mo kayat ti umay. Na, Iso nga agbatikan. Saan manin ang nagpakita ni pare Badong iti inaugurasyon di covered court? Wen nga rod. May kumamot tapno di na ibaga nga awan ti proyekto. Talagan sa akal kalabanan nakdadya kumparik Kung parim pay mat nga rod, ang kasjay ti araramidan lakan ka. Ay, japan ambong. Awan matamok abasol ko kuana. Ay, saan sa makaaw-awat at talaga. Danto pa'y manin sumarano ang mainaugurasyonan a proyekto. Umay nga ta. Ay kat, imbitarum ngamin Ay na, isukat ti numero 1 a kontrabida dito'y barangay Kabildatan. Ay, Sumurot ka kanya, kuana. Kariring ko pa ilang. Umuwi na kong dagasan dito'y balay ka. Ada papananta. Sa di naman na ya. Ita bisita je proyekto karang tay ije boundary. Nalpasamot tayo. Isun ti pagpagnaan mi ngagpailay. Ay, indalpasan? Nagpintas arang tayo din paramid mau. Una. Talaga nalagda. Mabalin amag na ijay jay uray kadakalan na trak. Ewan. Uray pa'y manungag totoo na trak, mabalin lata. Bisitain taman. Isukat na je ti sumarano ang mainaugurasyonan. Agsasarunumutan na mainaugurasyon ng ti proyekto, Mangkal. Nagagitak gayam. Maruruta kon maray. Agungoy takon. Apay aya, kabadong. Ha, bilbilangit dagiti limabas adadakkel atrak. Sa nga pulon san ti limabas. Maringringak. Imbis nga gragsak ka, Ay, saan? Ure la gunggaw di balay may no lumabas dagiti trak. Kaslamarban. dito'y dan na lumablabas. Takararamid nga mintay rangtay di ta boundary. Ha? Nalukatanan? Wan, saan kayo namang likaw? Nagpaili kayo. Di ta kayo namag na. Kaano pa yan alpas? Idi na palabas sa lawas. May nagurasyonan manan. Uray saan mo adamagan, no sino ti akin proyektaw, ibagaklatan. Damdamagag ayamay. Ni Kapitan. Ha? Ay, damdamagan. Ibagbagaklaan, mat. Nay. Adaman ng truck alumabas. Dumurasan ti ekonomiya ti barangay tayaw. Umadunto matandag iti negosyante ditoy. Saan ka kadya maragsakan iti dayta, kabadaw? May sa akon a negosyante, badang. Anya? Nagbiit ko analako dagiti natin ko ijay ilay. Intulod ni kwaraw. No kasta? Adun ti kwartam? Negosyante agaya man di adawn. Apay ajak mo dayta? Awan nga min ti bibiyang mo kanya. Binaybay ang naklaeng ang nagmulmula. Mangtid ka man nga raw ti kwartak. Ay pakpakawan. Na. Uray 5 adulaing. Awan apulos itad ko kan ka. Imot! Ha! No kayat mo ti kwarta, agbannog kamot, mapan ka agmulay di bangkag. Total, saan mo tan anariga ti kalsada ita? Unay kamitan! Tano addanton kwartam, ken adon ti kwarta. Pag nayunan ta, dinakad adon taon ti kwarta ta adwa, dinagmayat. Jupay, nimbag ta nakita ka. Ay ba man ni kwaraw? Apay nga ayabak, tata. Itulod na kiji bangkag kaw. Sika kumati pagpatulodak. Ngam amok asaan ang makasang at jet tricycle mau. Tanakapoy jay motor mau. Sige, tata. Tamapan ko ayaban ni Chip Kwarog. Mapana man kidi agbangkag. Tapno di nagtagtagibasitan ni tuyang kaw. Kwaraw,
Ni Uncle Mau, nakamula ka di matan iji bangkag na. Saan pa'y tata? Apay ngay, syakit nalpasan. Titamot ngamin tinagdumaan ti kalsada mapaniji bangkag mau. Kaniji kalsada mapaniji bangkag ni Uncle Kaw. Ako ray man ngarot takita egman Oh. Ha? Dahil ito'y ti kalsada agturong iji bangkag mau. Nasiminton? Kanda ito'y mati kalsada agturong iji bangkag ni Uncle Kaw. Nay, nakapitpitak pa'y may ken abot-abot. Rap proud ko naman. Ay, rap road kunak ko ma. Ay, unay matay. Saan samot alimpyo ti panunot ni Uncle Mau? Ha? Waraw. Impatarimaan na di kalsada mapan na di bangkag ka. Ngam di namat impatarimaan di kalsada nga agturong iti bangkag na. Limpyo kiti ati panunot ni Uncle Kaw, tataba daw. Ha? Talaga lang nga inununa na ti pagsayatan nyo akabaranggayan na. Hay? Ngam ti bukod na apagsayatan. Ay, Tata Badong, reklamo ka a reklamo. Ngamda kayo matgayam ti prioridad ni Kapitan. Ala sige, dito ang tinagibusan ti Baysapay Aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Kapitan Enteng. Kabilak pa iti pumada ti buok ka. Tabis ngayak analaeng. Ang mga da. Unay lakit din, aya. Nagangsag day ta pumadam, Inteng. Na. Ay, uray lang masay, up ko ijarwar. Papanam ayamanan. Powerful na iti pumada. Na, Ay, nukasta. Rumwar kami man banang. Ada ke maangay a meeting mi ita iti nalatak a hotel ija syudad. meeting? Anya meeting? Meeting may nga officer ti barangay Pwera ni pare Badung. Kat, mabalin nyo matiag meeting di ta barangay hall no da kayo laeng. Masapol pa'y aya nga ijay syudad. Day tangarot ti kayat ko. Ay, sosyal kamot inteng. Kaanon to pa'y nga umasinso ti barangay tayaw no kasta ka. Dagitin to pa ada iti nga to kat kastada. Sakto kit din. If others can, why I can? Na, Ibagamo, no nya tigatangam, kabadong, tamang rike pakaon. Sa dino ay ati papanam, maray. Agpasyudad kami ita kada kapitan. Da kami amin nga opiser ti barangay, tada meeting mi amaangay ijay. Anyaya ti agenda yaw. Tapay ang masapol pa'y laang amapan kayo ijay syudad. Ijay kano nga rod ti kaya ni kapitan. Na, nakar-arti matanda dya kumparek. Iso pa ya paggastusan yaw. Saan na balay, tani kapitan taggastos. Kunas mo sa dino iti ko na mapapanantangkay. Dito yung matgayam club. At dapat agsalsala babae ti sangaw. Muna iparag ti matam. Mga no maduling ka. Agtugaw ka. Agultira ko. Diyan kaya't dito yung kayo. Tagawitan. Kabutang mo dagiti babae dito. Ay, saan mo't Saya tapno yalaan ka man iti partner mo. Ada may sa bakit kita. Ang di ka agdan, nagtanabang lunay dyan. Ay, pakpakawan mo't Ha? Uray awanin bakit mo't lang? Da kayo siguro ati aking kayat. Tapno abaw, ada partner ko.
ubing. Nabudaw ka na pintas. Ang lakayaw. Ipulong kayo kinantibana. Ay, saan na? Ay, pag-aasim. Ano niya ti makita bitaw? Live it here, ako nada iti Ingles. Understood? Ay, nakasangpot tayo mutlangan. Ala kagawad. Rumwar ka, ilokat mo ti Tersinam. Sige, Kapitan. Dumsa aga kaun. Sumurot na pa lang ka ni kagawad ko anang kwarap. Takayat ko pa ito uminom basay. Kadwa na. Da kayo ti makamuang kay. Ay! Kanayon ti irorwaryo pare. Ah. Sa dinaw, ti papapanan niya. No sa di naman tinapanan may. Awan ka ijayan pare. Apay, awan ti karbe nga, ngagdamag no sa dino ti papanan niyo, pare. Ay dagulit. Napankam na kimiting. Period. Meeting? Apay, masapol pa'y laing arumwar kayo, numapan kayo makimiting. Kat mabalin kayo matnyag mi-meeting ije barangay hall, pare. Makadlawa kun tunggal adda meeting da pare inteng, mapanda pa'y laing ije syudad. Anya, Pacheck, agar aramid ni pare inteng iti kalukwan, iso apali iwen taman anaimbag. ay na agar aramid lat parikot nupod no manday ta badaw. Sa anak ang mamatay, ang mapandalaeng agmi-meeting ije syudad. Bayam, tamapanak man makisarsarita kin ni Marikwanang. Amwag no anya talaga ti inaramid da ije syudad. Ay, kumusta mo't nga ay tinapanan nyo ijay syudad Marikwanang? Nasaya at mat, marituyang. Da magkukit napan kayo kano nagpalpaliwa. Pudno ka day. Ne, imbagada gayam kan ka. Wen, napan kami nagpalpaliwa, napan kami nagswimming. Anya, kalpasan na nga'y napanan niya Marikwanang. Naggigan kami ije hotel. Damat kapitan kan kwarog, rimwarda. Anya nga'y tinaramid da ijay. Jakam mo ng pangaasim Di mo ibagbagay ti ure asino, tinapanan may Plancha to adalaing dagiti pulok ken pantalon ko wash and wear. Apay inteng. Adda manan pagnap. Adda manan mga meeting may. Kahit masapol nga isaganak dagiti arwatag tamapan kami ija syudad. Na, ijay kayo manan nga agmiteng. Wala. Na, apay akanayon nga ijay syudad ti pagmitingan niya. Ni panang ijay nga roti kayat ko apag mimitingan mi kadagiti kakagawat ko. Ado nga minti pagpasyaran bay. Madukta laklaan nga da sa baling aramidin nyo ijay. Aganad ka inteng. Ammumon ti mapasama. Husto, ti ahatap ko. Ngada sa baling aramida da parinteng. Agasam, isuro nakidin dagiti kakaduanay ti kalukwan. Ngaruda, isugaya makanayon nga ijay syudad ti papananda pagmimitingan. Takalpasan na, mapandamutan itinusadino dita apagpalpaliwan. Awan ti manaknakam da ya kumparek. Amo ka, no apay akanayon ita ti meeting da pari inteng. Anya nga'y karamidam. Masapol amalapdan ti kastangar aramidan ni pari inteng. Umay ka dito kwaro. Apayang kang. Ibawon ka, tayong kagsapol iti arki lang tayo ajep. Rumor tayo manan na mapanagmiteng. Kahit kalpasan na, agpalpaliwa tayo manan. Ariglado ang kang. Agyaban na kwaro ka na ka. Tay pagbayad ko nga iti arkila. Hindi kagtanag. Makamunto ni treasurer para iti dayta. Angam ka dyan. Padasan na lang tidimang tad iti kwarta. Makita na no niya ti aramida. Ha? Badaw,
Saan ka numot nga ipasada ni Mang Tomas J. Jeep na inton biga? Anya? Inarkila ka no da kapitan. Tarumwarda ka no manen para iti maangay am iting da. Manain? Ay, una yan. Day talaki din ti paggasgastusan da iti kwarta ti barangay. Ha! Madiday ta nga ramid ni Pare Inteng. Mabit man lang, pare. Apay, paray. Agpaiso ka day ti damag kaw. Amapan kayo manen ijay syudad. Ijay sikat a hotel ti pakaangayan ti meeting yaw. Anak ko mamati bibiyang mau. No kastaman bilang pare badang. Na, makitam day ta panagsungsungbat mo, pare. Awanan, naulaw kan. Na. Ti ko namjag amaw nga da sa bali papaparanyaw. Ha, amamukan pare, agbalbaliw kakidin. Tila sasawon. Jak mo day tanga ibagbagam. Di ka naging didiam mo, pare. Amok ti palimad yaw. Na. Ay! Get out of my way. Good then. Get out of my way nga. Ha, gaputa ison ti kapitan. Ingli-Inglisyan na kidain. Asidiga ka ni ti paraangan ti balayda. Sapay ko ma, taadda dita ni Maribanang. Pari Badong, sa dino ti papanam. Ay, Maray! Umayak man! Dumanon kalatan, pare. Itugang mo, di tapapag. Ay, agyaman Maray. Importante la unay, ti bagakin ka. Para itian niya dayta, pari Badong. Mayak Maray, takayat ko nga ibagakin ka. Nga adda sa balingar aramidon ni Pari Inting ijay syudad. Malaksid, tinakunana kanyak nga adda meeting da. Anya. Iso akan nayon nga ijay syudad ti pakaangayan ti meeting da. Tadda sa bale apapapananda. Kalpasan na mapanda ag disco wenno anya ditan. Aya. Ha! Agaluwad kanyak dayjay nga intay no pudno man dayta. Ay, Maray! Di mo ko may bagbaga asyak tinangibagakin ka, Maray. Di kagdanag, pari Badong. Kat agyam anak iti daytaan na ibagam. Insagana ko dagiti amin akasapulam para iti maangay amiting yo. Iti maysa a hotel ijay syudad. Agyam manak dungaw. Mabalin ka de a maamwak no anya tinagan ti hotel a pagdagusan nyo. Kadmo na. No problem, panang. Nasaya at matno kasta. Masapul pa ka di amamuam. Asawa nak inteng. Iso arumbang laeng a maamwak. Katjay husto ko ba? Ti ibagam. Uwan. Tapno di mo matkun ko na. Detalyak amin kan ka. Anya? Saan mo akayat ti umay makimiting kagawad? Saan man? Kayat ko, kapitan. No dita barangay hall. Gamno jay syudad, saanan? Anya? Sayang ngamin ti mapaglakwak, no agrikupak. Saan ka man nakaslaan another? Masurunakin ka. No di ka sumuraw. Ha? Laglagi pa nyo asak ti kapitan. Sige. Umaya ko iti meeting, kapitan. Good. Gumurak no kumuntra ka iti kayat ka. Anya, imbagam kin ni Maribanang, ti may papan itinatakwatan ta iti kanayon nga ipapanda kapitan, kuwarog kan ti kakadwada ijay syudad. Wen tuyang, kita ito man no anya ti mapasamak ni Pare Inteng. Kita ito. Nalpasin ti meeting. Iso anawaya tayo, amapan iti kayat tayo, apapanan kakadwa. Ano ti kayat yung apapanan tayo? Ay, kasmatlay ti sigod a papapanantay yung anggal. Loko, hindi damo, kunam adi mo kayat ijay.
Ita kayat mo. Wan mo ta. Kat ikuyog tayo mo tanda kagawad ko anang ijay. Da kayo lang sa bali mo ti kayat may kadagiti pada ka babae. Sa dinungay ti kayat yung apapanan kagawad. Ag night swimming kami. Sa dino ti ayan kon. Anda tayo dito yung nagtinayit klabang kail. Wala ni. Malagip kun. Ayan nga ito na pintas. Adayag asal sa labayag. Tawanan na nga. Pinanawan da kayo. Kasanumot ngamin kat nagpig sa ti urok yung itay. Kadumog kayo ba? Ay, pwede na karindi nga dagas. Awan mo ti walit ko naglaon iti adu akwan. Anya? Kung natin nasabat ko itay nga amok, anakita na kan ni Inting dito'y anamatag. Kita anayin ba? Amagan dalaang tita. Pangasin ko Miss Beauty pa. Isublim ti walit ni Uncle Kau. Anaglaon iti kwarta. Nubilang si Kaman tinangala. Tapos ti agtakaw. Awan amok iti pagbagayo. Dakis yang Ang pagpagkasapis beauty Paul. Sapay bayad ti baboy ni Banang Dayja. Delikado ako. Anaibag ti alak na pagpagada. kinangarutan. Hay, mamati kayo kumakanya. Dakas ti kastang aramid. Nagruna kati yumat nakita no asino tinangal. Ti awanan bain nga Inteng. Makita nan to. Anya ti ibagbagam Inteng. Ha! Sos! May Jesus Uncle delikado. Sagay! Baga. Agawid tayo! Gibasa ka sa ti walit. Kung abapukpuka. Baybay amaw! Awanin dayjay! Ha? Salbag kalaklakayan! Agawit tayo kanunang ka. Anya pa'y latur-urayam Inteng. Agawid tayon! No di mo kaya't nga uludan ka dito ikat may babain ka! Ha! Gawin tayo. Sayang, Jekwat. Sayang. Itatasaan ka anabartag. Kaya't kung agsarita ta anaimbag. Kuha. Apay akasla kumilaw dagiti matamdungaw. Sa nga 10,000 pisos amin tinaglakwak iti baboy ko. Ngam inalam? Ha! Balunutan ka laangan! Saan? Saan na? Di pa kat matayak mo. Salbag ka! Awan pa'y sirsirbem kapitan! Agikat kan kas kapitan! Tadi ka kat mangibabain! Dakas na Ha! Agsagana ka! Tungkwa ka kung ititawa! Hay! Hay! Agsublay ka, Inteng! Ay, kapitan! Sika ti pan nakaama iti barangay yo. Aron bang amang idaulo iti nasayat nga aramid? Saan kat nga isungsong mo ida? Iti saan anasaya at abisyo? Anya nga ita? Ano sam ti bunga ti aramid mo? Ala sige! Ditan tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carinyo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Kapitan Inteng. Jipitan tilugan mo ako, Arab. Saanan at tricycle? Ay, sukatak mamut iti jeep ti tricycle kawangga. Bayat at ano ti makarga na pasahir house.
Anya nga oras ti biyahe inton bigat nga agpailay. Kain agpasyudad. Tapadasak man ti lumugan iti jeep mo. Alas 6 iti agsapang Kyle. Uy! Alauna mat iti malam ti panagrubwat ka manipod syudad nga gawid dito'y barangay Kabildatan. Nasapa ka mo't pare. Ay urayak ni Kwarog dito. Tapag luganak man nga agpasyudad. At dagaya man jeep ni Kwarog, pare. Ay, daytan. Ilasin ko kat ungor ti jeep na. Ay, indakon. Ay, mabit lang man, kapitan. Na, Ipawit ko man dahito insurat ko dito papel a purchase kaw. ah, Pakidagas ng tulangan dito inton malam. ay, no problem kagawan. Ay, mo to ti purchase mo. Tapno, isupay ti may karga ni Kwarog iti jeep na. Anya day taya. Ay, purchase kaw, Kwarog. Alaam tuman, taitad mo iti sukik a grocerya. Makamu kamutin ang mangala. Agbayad akto, no mano ti multak. Arigla daw, kagawad. Inak man mo't burasan di tanlo abunga ti papaya ijay bangkag. Nakita kat adandanin maloom. Apay, Ay kat inak ilako ijay syudad Aglugan na kiti jeep ni Kwarog. Alas 6 kano kat ti robot na amapan agpasada. na, talula ang abo nga ti papaya. Day takit den ti iplitsam nga agpasyudad. Pamrayak mo tin amapan agpasyar. Gaputaad dan jeep ni Kwarog gagaraang matan ti mapan iti syudad. Kat no nagnginan sa ti pliti iti jeep na. Nangingi na ti plite no tricycle ti pagluganak. Medyo adayumat ijay syudad. Kurang sapay ti bayad ti tanlo abo nga ti papaya a pagplitay amapan ken agsublay. Agdan ni Kwarog, simbang peten jay jeep na. Anto yan dagiti purchase yaw, kagawad. Wan, mabit lang, Kwarog. Nay na. Ay, nayadam mata. Di mo ibarsak ta mga numabuong nagitilinaon na. Sayang. Aw, anto yung ti resibo yaw. Bayadan yung tipliti dagiti purchase yaw. Sigay. Daytoy. Daytoy ti bayad kaw. Agiyaman nak. Sige, makamu kayo namang isara kadagiti tagilako yaw. Itulod ko pa yung amin dagiti nabatbati apa sa heroes kaw. Ay, na. Ha? Pasado alas 6 magaya man iti bigat. Hinaldawa na ka. Nabanugak mo't ngamin iti kalma na nang bagbagkat ka dagiti bagahe dagiti pasaheros kaw. Ay, kasano tayo ito mo yan? Mabit lang, tagi mo katakpay. Bigbigat nga, tok-tok-tok. Ay. Anya ti kinunat. Ha? Ay, da kayong magayamang kail. Sumra kayo Apay saan ka nga agpasada iti jeep mo ita? Itayak pa nga gururay iti tersina ni kagawad ko nang. Ay, pasensya kayo ng kail. Saan nga itang nga oras ti panagrubuat kao? Agluto akpay, kan mamigatak pa'y sa agrubuat. Anya, ay kunak man no alas 6 iti bigat ti robot mo. Nabutak meten dagiti garapon. Nay, kitama. Pintok mo dagita chichiryan. Naa, apay ngay. Anya ti gapuna maray. Kasanaw, saan nga ininayad ni Kwarog tinangitiskarga? Imbarsa-barsak na may. Ay, madi Maday marikwanang. Made. Sana nasaya ti pamayan ni Kwarog. Malugi ti taaw. Ay, di pa'y lang amin manangdan iti konduktor. No masadot nga agi diskarga kadag iti mailugan iti jeep na. Apay ang nagsubli ka ba daw? Kunak man no naglugan ka iti jeep ni Kwarog anapan iti syudad. Jak nga rod na uray ni Kwarog iti igit ti kalsada, tuyang. Matagtaka na kaw ni ti kauuray kaw. Iso nagawid ako na. Anya, no kasta, saanan nga agpasada ni Kwarog? Saan man? Agpasada ka na nga maladaw laeng. Saan da nga mo no anya nga oras? Nagtaktakak laeng iti oras ko anang uray ken Kwara.
Ay, kasta ka no ngamin ni Kwarog. Kumpurmi nga oras ti panagrubwat na amapan agpasada. Anya? Numaminsan, alas 6. Numaminsan, alas 5. Numaminsan mo't alas 8. Kun adda kadupay di alas 10. Ha? Dayta oras sa kaykayat na. Tanya ngay nga raw, katbus na nga raw ti bagbagi na. Ay, sana mabalinti ka statuyang. Ada outing tayo inton bigat ko raw. Iso nga isaganam jijip mau. Iso ti pagluganan tayo amapan iji-igit ti bye-bye. Anya, Magpantay man agpalpaliwa ako nada. Oras paminsam laeng. areglado Uncle. Basta da kayaw. Mga laka iti badong. Ta-overnight tayo ijay ngag-swimming. Yes! Mayat tayo Uncle! Ay, nasaya at tanaabutan mi pa'y tijip mo, Kwaraw. Kaano ka dahi ti robot yaw? Madamdama lang, tatabataw. Ururayak lang ni Uncle Intay. Tanapan gimatang iti antiparana ti tabasar. Mabalin ka dahi ti makilugan, Kwaraw. Kat mabalin na, tatabataw. Nawaya pa'y matijip kaw. Dila mabalinan nga orayan na kami biek, kinituyang kaw. Mangan kami biek. Ha? Ay, lumugan kayaw. Tayo tayon to amin na namangan iti restaurant a malabasan tayaw. Sige. Ano sak pa nga ron niya, turan ti bisin ko, Kwaraw. Ay, dari ka tayo, hindi mapanawan. Nalpas tayo amin na nanangal daw. Intayaw. Ataraya mong tijip ta agawit tayo paro. Ay, aguray, Kwaraw! Aguray ka! Awan pa'y dito iti badaw! Ay, Kwaraw! Urayan na! Urayan na! Ay, Kwaraw! Kwaraw! Ilagan mo ti kay! Ay na, di pa'y nakalugan ni Badungkaw! Yay. Kwaraw! Urayan na! Ay, Diyos kay. Ay, di nakmanla dengdenggan. Sa dino pa'y itan ti pagluganak. Ay, alangan mo't alumugan pala ti taksay ama pa ni lugar may. Ay, salbag. Ay, una yun ti kastoy abyan. Naimbag ta nagkita ta dito'y paray. Pinanawan daklatan. Naimbag ta da sa bali nagluganak idikal man anagawid. Ay, ino kasta? Nabati ka idikalman, pare ba daw? Talaga mo't paray. Unay laki din da dya ka anakam. Imbati naklatan iti igit ti kalsada. Agpukpuk kawak pa ngam di da dengdenggain. Basol ko pa. Kapoy kakit dia. Taim palubos mo, ama panawan na ka. Basol mo, pare! Na, kasano nagbalin a basol ko ti basol ni Kwarugay? Si kamit pare. Di mo ko na naulaw ka. Ay, basol mo. Tandi mo mabagbagaan ni Kwarog akanagam. Gapotabos nan ti bagbagina. Kompormila ditan niya oras ti panagpaspasada na. Nga oray ibati na kun iti igit ti kalsada. Ha! Makapahay blood kayaw! Just kiday dya, pare ba dong? Basol ni Kwarog. Ipabasol nakit din kanya. Ay, kat aganos ka Tasikakat nga rod ti kapitan. Hay, makauma. Awan lakit. Sakta kim basol iti amin ang mapaspasamak dito'y barangay tayo. Hay, nagadulakit din aya nga parikot mo dito'y lubong. Bagbagaam ngamin ani Kwarog. Ibagam asaan anasaya ti kasjay nga aramiden na. Noan niya ti oras a panagrubat ti panagpasada na ay katsurutan na. Tapno saan amayaw awan dagiti pasaheros nang amang uray kan kuana. Nang runa, no adanas kan apapananda iti dayta nga oras. Di Kwarog Ay, no kastang agrubat dan, amon daan na imbag no adapay nabati a pasaheros da. Tapno urayon da. Saan akasta akam kamaten ida ti pasaheros da. Gaputa pinanawan na mutlatan ida. Ay, basol ani pare ba dong? Apay ngamin nga agbayag-bayag. Kitawan bukod na alugan. Ay, ni man kit di Kwarog. Ay, saan nga agpapada ti oras na? Nangro na iti panagrubat na. Ay, kasanumat ngamin.
kumpormilatan ti kayat na nga oras sa panagpasada. Ay kat bus na nga ron ti bagbagina. Isa ti makaamaw. Ammam kwarog, kasta unay ti soron ni kabadong gapu iti inaramid mo. Ti panang panaw mulatan ken kuana. Oray pukpuk kawan na ka, di mo isardeng tilugan. Guna na. Apay nga mintag bayag-bayag. Kunam no kukuha na mo ti jeep pagluganan na. Apay nga pauray ngay. Iso pinanawak ita Madimatikas dyan nga naramid mo. Pinagbalin mo mata nakaslaubing ni kabadong laklakay nga mangamsi ka. Para kanyak, nasaya at mait. Tapno inton maminsan, dinto nagpapauday. Madi atalag at tiriknak iti inaramid ni Kwarog. Gapula ang tadajip na, naturayan, nga oray anya ditan ter aramidin na. Nagpadaan dan akin ni kapitan. Gaputay so ti kapitan, isulatan ti masursurot. Nga oray saan matakasapulan ko madagiti singasing na. Ngarud Daytan ti kunak. No nasaya at ti aramid ni Pari Inteng, bagbagan na kumamat ni Kwarog. Nasakit tinagam ko. Gaputa pinanawan daklatan iti igit ti kalsada. Ngarud Amaw, kalpasan ka no ti meeting da, napanda iti sikat a restaurant. Kalpasan na napanda nag-swimming, no anyala ditan tinapnapananda. Makitam, aramid ka di dayta ti nasaya at akapitan. Ha! Saan anasaya at ti aramid da, tuyang? Ay, gumatangak man iti nalamiis adanom kagawan ko anang. Mabit lang kapitan. Paray! Nasaya at naggranata di tao, pare. Isumot lagayam at di mo mabagbagaan ni Kwarog. Tauray si kakat madimat ti aramid mau. Kanya ko mati-madi nga aramid ko, pare ba daw? Saan kid din amaday ti kanayon nga iroraryaw kadagiti padam nga opisyalis ti barangay tayaw? Tapno mapan kayo laeng ag-meeting iti adayo a lugar. Kano sa din nula ditan ti papapananyaw. Amok kwarta ti barangay tayaw ti busbus-busin nyaw. Ay, tapno amo manya paray. Kwartak ti ginastos ka. Ha? Kano adaman nagastos may, ay kabasit lang. Day takit nga minta di ka pulos makiatindar iti barangay assembly. Naa. Among paray. Makabakbakilakan. Ha? Ay, ha? Ay, tama lata mo mga ibaga. Makabagbagkalak nga. Kagurgurak unay nga aramid mo paray. Ay nalaing ka nga agreklamo. Na. Ngamno kita at ti attendance na iti umay maki-assembly meeting. Jak pa'y makita tinagan mo. Naa. Kang runaan iti aman. Di ka pa agbut-butos tunggal ada eleksyon. Salbag kakit di. Ay, agbalbaliw ka nga minun, badong. Manipod ita. Mapan kamat maki-assembly meeting, tapno amom ti mapaspasamak dito barangay tayaw. Saan aga po ta kontra kakin ni kapitan, kat di kan umatindar iti meeting ti barangay tayaw. Sige, tuyang. Naamiris ko itan ti bidot ko. Sige aramidag timbagam, kan agparehistro akto matan, tapno makabuto sa akin tun sumaruno nga eleksyon. Nasaya badaw. Ay tapno na ornos ti amen. Saya atin man mo ti panagpasadam iti jeep mo, Kwarog. Noon niya nga oras ti panagrubwat mo iti bigat. Di mon balbaliwan. Tapno saan mo't amayaw awan dagiti pasahiras mo. Ken di mon ulitin ti inaramid mo ka ni Pare Badong kita manalaeng. No anda na bati a pasahiros mo. Weno saan pa ang nakalugan. Sakbay a paandaram. Ket agawid kayon. Unang gail, saya ata kung ti pa nagpasadak. Ken inayadam nga idiskarga dagiti bagahida. Tapno awan madadaal. Ala, tauray siya. Baliwak mo tenti madi nga aramid ka. Tapno pada-pada tay amin. Ala sige, aramidem pa iti amom anasayat.
para iti barangay yo, Kapitan. Ala, sige. Ditan tinagdibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.